Jedna od osnovnih ljudskih potreba je potreba kontakta sa prirodom i ona se naziva biofilija. Kao odgovor na izmenjene klimatske uslove u planiranju i uređenju gradova, od 2015. godine se u evropskom kontekstu sve više koriste prirodom inspirisane rešenja. Ova sintagma zapravo podrazumeva dosta širok spektar mera, kao što su drvoredi u ulicama ili bašte, do nekih dosta složenih tehnoloških rešenja, kao što su složeni fasadni sistemi koji proizvode energiju ili hranu. Arhitekti mogu da postanu deo rešenja samo ako nauče od samog početka da se bave klimom i da ti principi klimatski odgovornog projektovanja i dizajna dođu još u fazi njihovog obrazovanja. Pojam prirodom inspirisanih rešenja je blizak pojmu zelene ili zelene i plave infrastrukture u gradu, ali treba da integrišu i čitav niz širih društvenih i kulturnih vrednosti, ali i vrednosti koje se odnose na postupke planiranja i dizajna, koji sada treba da budu transparentniji i participativniji od standardnih procedura urbanističkog planiranja. Integrisati prirodu i omogućiti prirodi da doživi svoj puni zamah u gradu je jedan veliki izazov, to uopšte nije jednostavna stvar. Međutim, postoje načini da tamo to nije moguće, gde je grad previše izgrađen, gde je previše gust, da previše imati saobraćaja, objekata i tako dalje, da se ipak omogući i napravi neka pametna rešenja, takozvana, koja će tu prirodu i te elemente prirode na neki način da povežu u jednu celinu. Ovakve postupke mi pokušavamo da testiramo kroz projekat Clever Cities na primjeru izrade plana detaljne regulacije za Drinijski park u Beogradu. Gradovi ne moraju da budu paraziti, u svom odnosu prema prirodi. Gradovi mogu da ostvare jedan simbiotski odnos gde će zapravo grad postati jedan hibridni sistem u kome priroda postaje jedan integrisani deo. Međutim, to ne znači da treba da menjamo po svaku cenu ono što imamo u našim gradovima. Vitalnost grada se vidi u mnogim stvarima koja mogu biti, na primjer, pijaca, tako. Najbolje što građani mogu da urade po pitanju prilagođavanja svoje lokalne sredine na klimatske promene je da podele svoje iskustvo sa naučnom zajednicom. Prava prilika za to je Terrifica, projekat Centra za promociju nauke koji udružuje građane i ostale aktere u zajednički proces ko-kreacije koji donosi inovativna i kreativna rešenja za naš grad. Pridružite se!